sisi kwa gatandatu bafishe ifunguro bahawe kuko kawungari n'igikoma barabyumva muri aya makuru. Umugabo w'imyaka 21 yashatse umugore wa kabiri mu gihe uwa mbere bari bamaranye amezi 5 gusa barabyumva muri aya makuru. Abanyeshuri biga segonderi kandi batubwiye ko hari toilette zimwe bakoresha bajyamo bakavamo bahomba nabi cyane kuko izi toilette zirenga kandi zigiye kuzura. Barabyumva muri aya makuru. Perezida Kagame yitabiriye inama kwa gatandatu yabahuje n'abakuru b'ibihugu bo muri Afurika yunze ubumwe. Iyo nama yabereye muri Ethiopia. Barabyumva muri aya makuru. M23 kwa gatandatu yakomeje imirwano na FARDC ndetse na Wazalendo FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi ubwo amasasu yumvikanaga mu majyepfo ya Kivu. Barabyumva muri aya makuru. Mu mikino shampiyona yarakomezaga aho APRFC yarayitsinze Kigali ibitego 2-1 bigoranye. Barabyumva muri aya makuru. Mu myidagaduro turaza kwibanda kuri Saint Valentin aho ibyayirangiye ndetse n'uko yagenze. Turabyumva muri aya makuru. Reka dufate akaruhuko gato tuze turambura aya makuru. Ngere tubaye ikaze muri aya makuru. Reka tuyahere ko abanyeshuri biga segonderi hari toilette zimwe bakoresha zinuka kandi zigiye kuzura ku muri rambo twatubwira na Scovia. Mu kigo cya Jesi Kagame abanyeshuri bavuga ko iyo bagiye mu bwiherero bavamo bafite impumuro mbi bigatuma batinda kwinjira mu ishuri kuko baba bafite impumuro mbi, bityo bikaba basaba ubuyobozi bw'ikigo ko babarebera uko babigenza bakabacunganyiriza izo tuwarete kandi bakajya bajya mu bwiherero bakavamo binjira mu ishuri. Byari kubagezaho amakuru muri kugira Scovia biga muri senior 6 na senior 3 ntabwo bishimiye ifunguro bahawe kwa gatandatu kuko kawunga yari imeze nk'igikoma. Abanyeshuri batubwiye ko bibabangamiye cyane. Iyo kawunga yari imeze nk'igikoma abanyeshuri kuyarura byarabangamiraga kandi n'abanyeshuri kwirya byarabangamiye. Bakaba basaba ubuyobozi ko babakorera ubuvugizi bakaba babihindura bakabinoza. Umwe yashatse umugore wa kabiri kandi umugore wa mbere bari bamaranye amezi 5 gusa. Muri rambo twateguwe na Sofia. Mu karere aho umugabo w'imyaka 21 umaranye amezi 5 n'umugore avuga ko uyu mugore yagiye gusura iwabo ababyeyi be akamara icyumweru kirenga. Hanyuma yo kugaruka asanga umugabo yarafashe icyemezo cyo gushaka undi mugore. Mu ijoro ryo kuri uyu wa gatandatu uyu mugabo witwa Uwimanimaye yazanye undi mugore. Ababyeyi b'umusore bavuga ko umugore wa mbere yacibwa noneho hagasigara uwa kabiri. Uyu mugore waje muto cyangwa umugeni aravuga ko bidashoboka ko yava mu nzu. Ati nimutantunga muranywa mbone gusohoka. Byabagezaga yari yitabiriye inama y'abahuje n'abakuru b'ibihugu ba Afurika yunze ubumwe. Iyo nama yabereye muri Ethiopia habayemo guhererekanya ububasha hagati ya perezida wa Mauritania ugiye ndetse na perezida João Lourenço wa Angola ugomba kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Mu yandi makuru twerekeze muri Kongo by'umwihariko mu majyepfo ya Kivu. Bayita M23 ikomeje guhangana n'umutwe wa Wazalendo FDLR n'ingabo z'u Burundi. Ibyo ni nyuma y'uko M23 isabye ingabo z'u Burundi isohoye itangazo isaba ingabo z'u Burundi ko zigomba kurekera kumena ingabo muri Kongo y'Amajyepfo kuko M23 biri kwibangamira. Ubwo niko kwa gatandatu M23 yakomeje guhangana n'izi ngabo aho ingabo z'u Burundi n'iza Kongo zayarabangiye ingata nyuma y'uyu M23 izirwanyije cyane ubundi yabangira ingata ziriruka. M23 yafashe ububiko bw'imbunda bwari burimo intwaro ziteye ubwoba cyane. Ingabo z'u Burundi zivuga ko M23 yazifashe ubundi irasaho ibisasu igakomeza muri wikendi. Reka turangire na Sofia.
hano Jessica Gamba mu gihe abakobwa kiyoboye ishampiyona cyangwa se bakiyoboye amarushanwa bari kwitegura imikino izaba muri weekend n'imikino ibanziza uwa nyuma cyangwa se demi finale ni imikino iteganijwe muri weekend. Tunyarutse mu gikombe cy'amahoro kandi ni imikino ya kimwe cy'umunani kirangiza ni imikino iraza gukomeza kuri wa kabiri ndetse no kwa gatatu ni imikino yo kwishyura nka Rayon Sport iraza kwishyura ndetse na APR na Musanze nabyo biraza kwakirana. Tunyarutse no mu ikipe y'u Rwanda Amavubi yitwa Jihad Bizimana ni kapiteni w'ikipe y'u Rwanda Amavubi yamaze kuba atandukana n'ikipe ya Cleveland yo muri Ukraine yerekeza mu ikipe yo muri Libya. Yamaze gutangazwa nk'umukinnyi mushya rero muri iyi kipe. Ubu ngubu niwe ugiye kuba yifashishwa muri iyi kipe. Dusoza kandi Ferwafa yatangaje ko muri iki cyumweru twatangiye araza gutangazwa umutoza mushya w'ikipe y'u Rwanda Amavubi araza kuba asimbura uwahavuye. Uyu mutoza rero azagaragara muri iki cyumweru mu gihe hari kwitegurwa imikino yo gushaka iki gikombe cy'isi muri uku kwezi kumenye izaba ihura n'ikipe ya Lesotho. Nubwo turahine turashimira ko mukurikira iyi Media Club of Jessica Gamba. Abagize hano na Isenkana eri muri position